Pozdrav svima ljudi, ovdje je Limun, dobrodošli na novi serijal na mom kanalu, a to je ova frustrirajuća igrica koja se zove Geometry Dash. Sada, nešto sam slučajno radio, a to je učito sam svoj stari account. Znači ovu sam igricu igrao prije možda godinu, dvije i skoro sam zaboravio kako se igra, a sada se htio ponovo igrati, ali na YouTubeu. Tako da, kao što vidite, prešao sam puno levela, a ponovo ću ih preći sa vama, zato jer nema veze, jer najjača smo familija na Balkan. Šalim se. Idemo na prvi level. Sad vi mislite, pa Romane, pa Limune, pa prešao si prvi level, zar ga moraš igrati? Mora, zato što sam se zaboravio kako se ovo igra. Opa, kućeš. Okej, idemo. Okej. Aha, tako se skače. Uglavnom što se radi u ovoj igrici? Imate znači puno prepreka, razumiješ? I te prepreke nas sprečavaju da pređemo dalje. A kao što vidite, u prvom levelu prepreke nisu nešto teške. No međutim, kako budemo radili nove levele epizodama, postaje sve teži. Ovo će biti serijal na mom kanalu, tako da prećemo znači cijelu igricu, znači ne zanima me koliko god da traju serijal dok ne propadnem, iako već sam propao. Ali, kao što vidite, ja opušteno igram ovaj level, zato što ono malo mi je ostao memori, ali a i nisam toliko zaboravio igrat, ali vjerujte mi, na nekim većim težim levelima neće biti ovako lagano. Ako vam se sviđa igrica, naravno skinite, niko vam ne brani, na Trg Play i na App Store, ništa teško, jedan klikić, download, a evo nas pred samim krajem prvog levela. Ne želim da video bude predug, snimit ću možda 2-3 levela, zavisi kako mi krene, možda u drugom levelu padnem ko budala i ne uspijem proći level, ali prvi level je gotov, znači gotov ljudi. Prvi level Stereo Madness je gotov iz prvog pokušaja, 3 pare sam već skupio, to malo nije zanimljivo, mislio sam skupio pare za dokušavanje levela, ali šta mogu, slučajno sam ušao u account i ne mogu sad izaći. Tako da idemo na drugi level, znači odmah skačemo, ne želim usporavat, idemo na Back on Track, boom. Boom. Imamo trampolinu ovdje, znači ne moramo ništa klikat, samo nas preskoči, tako da idemo. Sad ću malo da šutim, da čujete kako muzika pravi ritam za skokove. Ok, dosta sam šutio, čuli ste kako to sve lijepo zvuči, ne moram dodavati background muziku, imam ovu muziku, tako da bit će vrlo zanimljiv serijal, osim ako ne bude puno rage-a, jer ja ga znam za rage-at. Tako, ja mislim da je to što se tiče drugog leveleta. Nope. Ima još. Ovog se ne sjećam dijela baš najbolje, nadam se da neću propast na zadnjem skoku. Boom, 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 the thing goes krr, šalim se. Para. Kao što vidite, nemam facecama, to će biti riješeno u sljedeće epizode. Nije mi se dalo čist memoriju, ali eto, stavit ću ja neki facecam i ovdje, čisto da imate u šta gledat, gore, reakcije, tako to. Ali drugi level je gotov za minutu 25 prvog pokušaja. Kao što vidite, imaju ovi smajlići na ovim levelima. Kao što vidite kako idem dalje, sve su tužni, znači ovdje još uvijek je sretan, ovdje se već malo pripo, ovdje je već ljud, vamo je već poludio, a vamo kao što vidite pretvorio se u vraga, tako da bit će zabavno. Idemo mi nazad na treći level, koji se zove Apologized, i to će biti zadnji level u ovom videu, tako da let's go. Boom. Ovo je neka nevidljiva daska, ali šta je već, znači na njoj morate kliknuti kako preskočili. Naravno, lajkajte video ako vam se sviđa,
U stvari, dislajkajte video ako vam se sviđa, a lajkajte ako vam se još više sviđa, pa da vidimo koliko se ljudi sviđa video. Tako da, idemo razvaliti ovaj level, možda iz prve, ali kao što vidite ovaj je već malo teži, ali ne treba da stvara problem. Ok, idemo dalje. Bum, 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 bum. Hopa, idemo. Znači, prolazim ovaj level ko Valentino Rossi, idemo. Bum, bum. Ma to. Pogledajte zadnji video ako niste pogledali, znači Balkan Tube Fest vlog, bilo je ludo. Znači, bilo je ludo. Ok, ok. Propao sam pred kraj, tako da ipak će se odužiti ovaj video, zašto ovo meni treba. Sad sve iz početka, sve da je ovo meni laganica, ali kad budu teži leveli, neće meni ovo biti ovako. Ok, idemo, skokić. Param, ok, malo sam propao. Param plafon, a. Vidite ovog čikca ovdje s kojim letim, to se sve može mi... Uglavnom, to se sve može mijenjati, znači ovaj čikac, leteći čikac i ostali koji nas čekaju u budućim epizodama Geometry Dasha, znači mijenjat ćemo čikce, ali trebamo ih otključati prvo, razumijete? Da. Ja sam sve već otključio, nije fair. Pokušat ću do sljedeće epizode nabaviti account na kojem nema ništa. Znači da sve krenem iz početka, da pređem prva 3 levela, pa da i vama bude zanimljivije dok skupljamo novac i ovo sve da bi otkućali, zato što vidite ove parce što je sad prošla iznad mene, te parce trebate skupiti da bi otkućali one teške levele pred kraj. Tako ja sam malo vama objašnjavam, a sljedećim levelima ćemo ih samo prelaziti. Uglavnom šta ima kod vas, kako ste? Nisam dugo neku drugu igricu snimao na kanalu, u stvari ne znam je li ja uopće snimao neku drugu igricu osim Minecrafta. Ok. Umalo sam pao na istom mjestu, ali sve je dobro. Op. Nije još kraj. Ajde, nemoj sad propast. Tako je. Iz trećeg pokušaja. Prešli smo level 3 minute i 26 sekundi. Bilo je dobro. Sad da vam pokažem kako izgleda jedan od težih levela. Pustit ću demona. Demona ću pustiti i probat ću sa sjećanja preći koliko mogu. Šta ja radim, sine, drag, ok. Gasim ovo. Ovo ostavljamo za neku drugu buduću epizodu. A to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio video, ostavite dislike. Ako vam se još više svidio, ostavite like. Tako da vidimo koliko vam se sviđa moj video. Uglavnom, to je to. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.